CCN zo tu langai tu nandi lak nei kut kan in tlai than na Chiapa na lei thum zan THAWNGPANG kan rak ngai lai Thai Minister ni Daw Aung San Suhgyi katon atimi kong a NUG ni zaitinda bele nak antwa timi kong Myinmu peng Khwetkhwin Khuapawng Kahdohnak a SAC Ralhrang manung som thum Tluk Thihnak kong NUG MOD Kuttang PDF Federal Kalam ni Tuah mi availi nak military training an Limnak kong Wallep peng Tungsinhkan Khua a SAC Ralhrang ni in zakat Leng mai in an khangh pinna Mipi Pakhat Meikhangh in an Thihnak kong Asian meeting pi a Thai Minister Jumpuramo tiunai ni rampi wa nak pi tu Daw Aung San Suhgyi he alwanja Chiapa nukwa zarpani a tonna kan ngai chu tonnak a chun Aung San Suhgyi ni chuboi chung tonbura nak chu kalungtling i alwanja kumni chung Myanmar mapi antem tornak chung le Myanmar economy lei a alungre athainak achim tia anhulak ter chukong happy tlai in NUG lei ni Thai Minister ni nepi do a kal in Daw Aung San Suhgyi he kan itong tia achim mi chu kan hunmu Thai Minister hi chantlopal te long angai chang Myanmar ramboinak atwa chin mi allow tia anchim မေးစရာကအိမ်ဆောင်အစိုးရရဲ့ထိုင်းအိမ်ဆောင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဝင်ကြီးကအခုသူ့မှာအချိန်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလာတယ်လို့မျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Alhan Asian President Cambodia Minister ni ton arok izomna in atong kholo Asian athu kuzalele Tluk athu kuzale Special Envoy song ni ton nak anrok izomna in ahomant ni anrok tong kholo atu a Thai Minister ni katon kho atimi hi ro ngai ok asi Myanmar pi boinak phishin nak cha a nanho nak achwa ter tu asakho atak tak a chun Asian okatha tu ni Daw Aung San Suhgyi hi aton ok asi atua chun athli thup in anton i Asian meeting a tonbura nak kan ngai tia achim kapni ton nak an ngai a chun ton nak an ngai nak tet te a umding asi khatlai law ni chim anga lo Aung San Suhgyi lai in chim mi zaimhan a fan lo alhana Aung San Suhgyi ni hin fyang te in arak chim chang mi chu ama atong min hasin in mepidu nak kha zaitik man a kalung athing i mepidu nak kha ko upat minawn ha anral that nak kha ko upat tia achim arak chimmi le Thai Minister ni achimmi chu akalti ma mantuk achimmi rang a Asian sungram khatleram khatwal ram nak anhor son kho anto mi adik kaw a chun SAC le ni Daw Aung San Suhgyi asi ni le achung kharna he anton ter ok asi kumsom sir le komret asa changmi rampi ro nak pe tu Daw Aung San Suhgyi chu Ralhrang in thong an thlak i athli thup in amwaton hi thil dik lo asi angan dam nak le ehimbom nak cha a kalungri athai Thai ni Myanmar boy nak phishim pyak akan du tak tak asia chun Daw Aung San Suhgyi le President U Win Mintal in thongtla manung thongkul lang hi chwa ding a anchim ok asi atu bantuk in ma thlok nak a Daw Aung San Suhgyi min mhan mi hi chu adu cha lo mi thil asi i SAC ni antwa mi thil dik lo hi thazang ampek ok aslo tia NUG chim nak no ngai tu u chozo ni achim Sakairam chen Myinmu peng Khwetkhwin Khuapawng a nahin Chiapa na lei thum zing lei in SAC Ralhrang le tol chung mapi ral kap PDF kar kapni Kahdohnak achwa cha a SAC Ralhrang manung som thum Tluk anthi tia Josi peng Battalion 1 nakani Battalion in 2nd Battalion Commander ni achim nahin Chiapa na lei thum zing suimalam pali le cheu rong a Myinmu peng khote pol mai akhang tu SAC Ralhrang ram chu Khwetkhwin Khuapawng in kambo na leo a ambubu in anrok chwak i kan ka na kammit mu a SAC Ralhrang manung som thum rang anthi anrok an ilamat na lo hliam tor mi zong antam ma SAC Ralhrang rol hi Myinmu peng khote pol mai akhang tu ansi ngaking khwa an khang di khochung in an chwa lai a kan ithup i chunzan in kan ha na
nihin zing lei a atu bantuk im hai ton in kan ika hi asi atlom bik manung somthum hi chu an thilai Kahdohnak hi nei niam ti in asi cha a fak tak tak in kan ka na tia nakani battalion in second commander ni achim nihin SAC Ralhrang akap tun ha hi Josi Peng battalion 1 nakani battalion Min Peng battalion 7 Zero Ralphir battalion Shuibu Peng battalion 19 Shuibu Peng battalion 15 tangti phun ha ibom in an ka na hi asi Mapiral kaplay in athi le hliam tor an umlo tia thai asi ma SAC Ralhrang ralam hi Chiapa nasari thok in Myinmu peng kong in Khua chu mai in an Khanghnu a ngekin nyang pin maleta kin yan khwan ha chu an Khanghna ralam an itho a hin menung zakhrang an si Mapiral kap tang ti phun ha ni drung le hriam ngan ha in an ka na I an tha na Ralhrang athimi an tam tuk cha a an iting zolo I athimi ai a SAC ni aral kapul chu helicopter in Thah jang an rak chap na tia thai asi AUGMOD Kuttang PDF Federal Kalap ni Tuah mi Limnak military training chu tlamtling te in kan lim chang tia nizan Chiapa na hlai ni a Federal Kalam ni mantlak cheu khat hi chathan achwa Federal Kalam ni kumkhat chung a nol angai I thilung athang mi ral kap na trading kan hon pek na nak hi voili tiang ahong chang Ralhrang Dawhnak ding cha a ral kap ni angai mi film nak le thiam nak zong Thah te in chon nak an ngai kho nak le aral an daw tik a Thihnak an mu kho nak ha an izom nak zong alang ter Mipi bop nak thong in amma Federal Kalam mun ma long a selo in tangchi phun ha mun ma chung ral mai zong a kal in Ralhrang Dawhnak a an ital na tia thai asi Sakairam 10 Kale District Battalion 6 zong ni away nak basic military training chu kan lim chang I thildik du ruang a nun nak thap in Kahdohnak a akal ding mi ral kap na cha a Mipi ni hriam nam le aidin ti rol nen kan bom e harri kal tia Nizan Chiapa na hlai ni a Kali District Battalion 6 ni alang ter Chiapa na hlai thum zing lai a SAC Ralhrang Ralampol chu Sakairam 10 Lunglawmhnak Tungsinhkan Khua a an lut I Mipi umnak in zakhat Leng an khangh pina kumsom rukrong asami khwa mi pakhat zong mai in an khangh I an Thah tia Lunglawmhnak upa pakhat ni achim SAC Ralhrang Ralam chu Tungsinhkan Khua in pau kan khwa bu cha lei an phan cha a khwa mi pol chu a himnak mun a an zam na Tungsinhkan Khua ral zam mapin ha cha a aidin ti rol le adang dang thil ri pol bom an hernak zong achim chi Makweram tempo Khuapawng fale u sampo khwa zong ne hin Chiapa na hlai ni a SAC Ralhrang Ralam khuchung a an lut I Mipi thil ri pol an fiar na nu a in zong an khang cha a Mipi in somthum Leng akang I nu pakhat zong SAC Ralhrang Ralam mai thal ka rong a alu a kwan ni akhen I hliam atwar tia thai asi fale u sampya khwa akhang tu Ralhrang na hi zikong shimmakan machi kan le ong ta khwa mi piu so thi pol atal mi ralam an si arwang umlo in khuchung a lut in mai an khang hi asi I chole mehe pol zong mai an khang chi na tia thai asi CCN zo tu langai tu nindi lak chung a kan ilom